wo he ye wo mi wakra akra ya we di eni me papa fi wo de ba o papa free we ne ba papa free ba me ma me ekrani okay ma me ekrani tell your time we ojo gba bo nto yo de eh menko akire da be o so osia Messi tram se menko akire no menko akire Messi wo se wo ni ji beku ni kroma ho mo asa wunim wo ni ji ho pa nti enu so ne ba ma obetin kra no oh beku ni enkroma ti ho atin kra ho na wonya benku pa okoto gumu ni wele na ade gumu na wankasa uti benku no but me say yes this is nkra banku we nkra banku na ti wo say sa no de nkra di e be de o ezi we ka wonya banku ni nkra de nkra di anka be ka ne say wo say ede ora say banku ke ngmo mi flo ye da ho ate jodi say banku plus engomi floor. Okay. Engomi floor enkruma floor. Enkruma floor, yeah, okay. All right. Well, engomi no you two types. All right. You sharp one. And then you near break it so. Okay. Sharp one no. Inkra phone be far. I before be far inkra for. Okay. Inkra ni ye engomi floor de mawa. And should I get too sharp. Okay. Wow, and I don't show you what of form. But my before in the omo ye sharp. Omo ye sharp. Wow. Wanya obe mako banku recipe dim obe mako banku recipe dim eti o ma me e de o ma me nkran ni e na papa nsusu efri we ne ba eti ehimfa na wotena ye ba metena choko first name word dansoma okay dansoma ansa agege all right ansa na metim papa chen ansa me bo se wa woni nkola bo nsem ya nkola ni etwa ye ho nkola bo nsem ya na me bibie ma sa de no wo se bibie me papa wo bia me pa ne cho wo ho oh oni na me ko wie ska me ko wie ska no na me de ko school ya po school man be feel na me ko hwe because cinema okay e wo de na event to okay evia movie na me ko hwe bi me ko fie no ne me babo me obe na me obo me sama me sap hapa ye nti me flo na me bo mama na se no ni a me papa ye mini ono si de bo foko me ma na no wodi ba o okay ma me ni wodi no din papa e fe ni kali ni wodi rough obi antu me bu no da wow ensi nti me ma me papa so wa so wa se wo so me ma me ko bu no yeah ene na ma me ho din asa me say eje se obi ka me gina ho no obebu papa me gina ho no me ma me ni papa kun ye gidigidi enya agro he pejam papa di hwi form nti o wie no se okay se wa bu me wie fa no ko eno ka me to ko ena me so say me de eja me di ma me echi odi ma me echi ena enya na ba choko nti na choko ti garden ho na meti eti wo ma me no papa sabre no ma jaya ware ana no ma jaya ware nti wo ba ye no akoma no omo mienu no because the wusi kai de we akoma ehyi we so akoma ehyi eti ama ware na survival nti na o sha ze no kan bibi aware emu ebufu ya ema nkwala ni bre ampa aware emu ebufu ma nkwala bre ampa asema no afekwa na ya sha ze ai sha se ai ampa aware mu obufo mankwala bre because won say kebi anka o ma me nya abotre onya abotre anka because no di for na me di for ba wo kan te say the wum years kana me boa wa ho etide bia me ka sesa wo ba every school ba no be ka bibi tro teacher ni bia bom nya abotre so nya abotre because obi wo ha say ne ye be ka che ne say ne ba be ka che say teacher ni we abom no akọ school mo no akọ boot teacher ni ya no ajimisem yeah no akọ boot teacher ni no ajimisem but ye time no teachers uko school da ye bibia o ma me book to be ko ka teacher ni say me ba no wa ye we ba school abono bono yeah nanka teacher na bo etineti ni nkwala teacher na bo akola no ba say hwe bibia akwakodru ye nkwala no omoko ena Mr Black asma wo kan abata ni bebre ni hwe oba na woni ni wo fie onye sa na ote wa bonten o dabi oba na woni ni ti wo fie ho no enye sa na ote wa bonten eti se wo ba ebe ka kire wo se ebia mami teacher ni aye mi sei ana bra we aye mi sei ana sika no nyame na me fa ye nyabotre ukoje wo bedi wo be ye nipa boni ni wo koje se wo nya abotre anko investigate na ukoje akwada ni di
akoda ne bema won sa wo fom fi se betimi aba se akoda ne wanim no ye ne ho te se wo ye but owia de nketenkete wo school ebi kura wo ko school mu a obi bag no afa ne me wo we no afa oba fie eti oba nso no de abesie wo nka hwe we enyo no to ma akoda o de fie wo a wo nka hwe eti ya na batan no ye besre enkola na wo maba no se wo hu se ugini di de obeka bia wo befa onim se wo pena se mo krokro pampa no a onim se de obeka oh mami daddy can say my sister AKOSUA can say onim se wo giniti na wo so te ya kikikiki na fe wakọ sister AKOSUA so wakọ sister ama so wakọ bra ko fis na kokon basa wo so won fa wusika me ba no so won fa nya botre ene ne ntena se na hwa ade because akola bi wa ne kro no a chain snake se do obesie wie sika no wo hu ako onim se awofo sa de no mo ye no e ba ne sa oba no na otone nenum nyam ya chemu kakra won se oba ko ye bonu abontin wie na oba even po akwara na sem wo mu na sem ni mu oba bu oba no manepa no bo oba no e manepa no in front of the pano e wo nipa nanim in front of nipa no e wo so oba no e so obo punish oba no so oba e wo nipa nanim yes eti ebe nipa no kra na kuma beto ne yem eti efo nti ne ye pa Ghana ha no ye Ghana ha Africa wo ho ye ntiti nkwala ye nye omo ye ntiti nkwala ye nye omo ye omo yes ye ntiti omo hwe maame no mpo no ye ne ba ye ne ya se obefa ne nsade abu ne ba obetia akora na bra akora no afom hu na wonim nyansa se nyame wo maame antia wan wo ma antia wan ka bibia wodu no ka wo bedru dabi ntino se oba ko ye bibi na nipa no nya kwan be ofie ho ebe ka kire wo se na me ba na ye he wo na wo ye se no ba chi no ba twa no pa wo nipa nanim e ba no sa nipa no kuma beto ne yem sa dwumbone wo ne trimu a enye obia na ye nipa enye obia na nanu ka bibia ekoye ububo se wo ye ya na okosoro ye gira wo ba na chi but uko gira ebi kura na wo ba ni di for yes ebi kura na akora ni di for akola na di for o ndi for what you see maame no ensese anka odi nipa no beku de ama oba no because we yes akwada no ne dachi na wo se no because me na odi ye me sa me nkasa so me pia me de ma no beka bibi de atie akwala no ya se akwala we yes esi we da akwala no enyi no obra e wo no waye ne sa because Mr Black asema wo kan ye no kure akwala bi a wo yare ya wo da ho anafu ahia wo wuo maame bi bai eno kan sem obeka kire maame ne se wo ba na wiye misika me ba ntimi nua wade me ba ntimi e defend ne ba ne enti se maame no so no woni honhom papa enti okese akwala no e woni maame ne ne okese akwala no after be 1 month ehu se akwala no ne honam nyina start pro honam nyina start pro de ne call hospital sabre nso ntimi nkasa de ntimi nkasa echeche omu ko hu ye ne se nokora ne se ampa akwala ne wi maame na de na wo momu no akwala ne be ka kire wo se maame we esi ma wi na de menya mfa enye me na me fa ya na wo momu didi maame na temu akwala na nim yenye sa ye didi panyina temu akwala nim wo de frɛ no wo de maame bra wo se me ba na ba wi awade wo de nyabotre me yenka what Mr. Nyabotre Mr. Minim sa wo kokko soro that's all yeah minim sa kokko soro sa fa ne sa wo ba na afom wo de nyansa be kasa wo de nyansa be fa ne sa wo ba na afom because obante bia wo gini bedi bebrebe bia da bia ne nsa si fa ma mre bi ekwa wi ase story ba kwa mete ye akoda no no na maame no wi ano ekwa wi ase maame ni sika kese a wo de ato ho a wo de kodi dwa na nkrofo complain sa wo ba boy no ye de ade to wa no afa enama no afa wo se me bantibi nyesa Mr Black ekwa wi ase maame na kwaje bosia a wo de ba bedi dwa akola ne first kan di dwa ne SOMPA FM wo dis kan dwa eti yenya potre yen kan se nkora ne nyina ne fom bateture bia dodo na because Bible say Jimmy bata akoda koma ho nyansa ba e de tine no eti yetine akoda eti me no ya adwene pa se de to wo no eye big lesson won say nkwala dachi epientem champion asem we eti fonti ni ye nkwala dachi ya hu nintem and no patches say yes say ubako school enye obia na wo say oton so ma oban num enye obia na wo say ma oba aduane di enye obia na wo say oso oba ni simsei
even Ponchiano. So you be because you be na wusunsun papa. Yes, and you be na wo honhom papa. Nti akwala no destiny no ahyase ntem obo ho a oweni nti obehu akwala say. Papa, who ne dachi, who star? Yes, da. Who ne star? No wa toto fi de amano say, "Eh, ba we dey no wofo, babu ni wofo, so Jimmy. O ka say no wofo no so ye de." Wa jitu no de tofi amano. Na wa tofi de amano. Ade na wo de amano no, e bia wo te say me, untam bomb by te say me. What the agenda ni monyam? Into what problem? Wouldn't say asma wo kan e biblical. Ye wo Yesu ne star pie. Ye wo kan ye biblical. Yes, I wonim. Ye wo Yesu ne star e pie. Etikete na Herod openekunu. Yeah. Na Herod openekunu. Because of to me one so. To me one so. Etitra bi akwada say e no krepo de owo ani ni tibi say akola Mr. Black akola o yituntum na moyi. That chi ne that chi so. No wa shada de aduane. Oh yeah. What the aduane abre. No wa shada chana tade. Won so bi a wonye hye. E na meka no. Wonye bi a wonye mpaibo. Won say sese no yama nieme bi abekata me fa say tumi a ye de nante so. Yeah. Hunhum niama. Yama niema bi e de abekata so. Ade bi obeye bi o kan o mo si wo na we abusum onim me ja bendi pa o. And I feel so me obi a I believe in God. Udi nyamidi. Me nem say nyame wo ho. Yeah. Esa say me. Nema maye betena ma me ho. Yeah. No nema maye na adwuma me Langard. That was way back 1990, 1994 there. Yeah. Mo ne originators Masa, me be bad o. Mo ne originators. I'm telling you me bad. Nti me ma me on me ni ba on pe masem kra. Because I want to waso on pe masem kra. Me admission me call police service me call no fight me ko kun wo ho we dey to say Reverend Lawrence say we suffer obai what's one na wo shi cocaine say me one na we bad say me ni pa nya pa mo nyina e pa mo nyina wo ho de na masa onim ada ni ba ye ani pa fam ni de ye hu ballot boxes ya say bebre ye to ba pe na fa ni pa 16 gukam na e ko send mo na. But minimum say nyambo wo ho. Aye no kre. Min afide ahaban. Yeah. O fa we kan wo de we dware. Me ma de bia e na minta dware de momo. Eni ahaban. Because school no mo ko no. Nemo wo school mo ho. Nemo school bia ni wa. Whom eni ho. Na say Mr. Black dey wo kan say ne mmere mu no. Whom ne ma se abo ato ogu te say dey. Ye fa nya adwuma say nya hwe. Ye fa bibi atra but whom asem ne titu enkwala no ho no. Enkwala no. Ye fa hwe nya adwuma na sade no. Ghana ha say be ye a ejenepa minsan so. Yeah. Yes. First radio presenters. 2 politicians. And as of war. Asem na wakan. Man yi be ye je nipa mensa so. Yeah, me ka kire o. Presenters, radio presenters. Yes. Amonyofo politicians. Na mommy say yes you can challenge ba be kan asem o. Nipa be kan asem. Asode da ye so bebre. Wow. Mama tena asem ba be so obi adwuma. Matias. But ade a wo ye bia na wo so hwe say daachi se ye wo ba e na o hwe sa ade na. Ebebo na asem. Ebebo na mwa no. But obi a ne obedi nti. Na obi a ye de ope. Osofo ebinum ebetena radio so twantro. Na radio presenter te na wo hwe no. Otu asem o ka no. Enye no kre. Nkom se tro no o hye. Ba be hye nkomfun no ko. Esan se kakrob. Obedi nti. No ko. Nti eba no sa. No dia pollute corrupt. Nyankopon po obewu ye, nyame obewu ye de ma yen. O ma ye green card. Say we can live on this earth. Onumpo wakoda. SOMPA FM. Onumpo wakoda. Ena ye na me chire na ye didi ho. Enu so ye nka no kure. Ye nka no kure. Se hwe bebia sei. Bebia sei. Ye nkwala ye yirenum ye onim mema bre o. Ekosia mema bre. E na omuka se e ma bre che mema. Obi kasa ye ntro. Me ka kire o mema ye bre papa. But ye ntumi kan asem. Ye se bemba nsu ti ahya mo ho. Ye ntumi kan asem o. Me ka kire ye ntumi kan asem. Ya bi school kwan yi. Onim o se
ade no second no fe no twa but e ma de no de metime ka se e ma no de no ebinum jimie bata ho me to se bi san se oni be ma wo agozati o mi si opa oni be ma wo oni na wo mienu miensa ba ko na se aware na anko yiyi na wo fa akoda no de ko wo fie a wa fa asode da be ma so no we yi fini so o de ko ene mem kan kire be ma ne se on school fees so bet me change no no ko but let the man feel the heat what be man no be ye okura won ho untimi ntina o se be man no kun nso no obetima ja akura na ma no o ba mi jana ma no ntimi hwe no ontimi hwe no be ma ba fifro ontimi hwe no de bi o yes asude na da be ma no so no we ye so na Mr. Bro ko bi be kasa won se man na batan yo ntino wo ja akura na ma be ma no wo so se bia be ma ni no na wo kan be ma ni ntimi hwe no but se wonso oba no so wo de akura ne kwa na se be ma no ne ho ato no no ono onam but akura no e wo no so a yeah na ebehu sa hit no obehu hit no ba me say man na kokodro e de be sa na adi ho onim enu tina make say e man no omo normal of a man omo IQ no down they were down oba entimi ntinase endwie ne menimi ya enhu ne obeye ba be ma etumi tinase edwie ne menimi ya say no mama fa we kan into ha na menye we say e be say wonim say asema wo kan a very powerful statement na wo make here no me fan say oba bi wo ha wo say oja aware won nyene aware jaye na say me kono okay me kwa me ko he me ko chase free he me ba ni ko school a e be de na me fa so menye ska okay say me ni adwuma e ho na ba ni tim so onya aware no pa mo asesa na niema no ko wa kwa awie no ana obe kai se ano pe na me no bi de ko me ka chiro be se me se me ri mi jaya me ko fa abeku obi abeku hwe no aseche ni se o so ntima ase akosa hwe aha me ti me obra be bre gina me brema me yire brema wo yire enye me mantina me bro me brema me yire okay di entina o yire na obrema no me manka ho adentia yes muti ni yi mitio adentia se be ma ko adwuma ba no oyi chop ne a o de ma wan o de ma oba no ade no fa man ba so oba no na be no anu ama enkola ni bi adi nti wan tina wo bre se enkola no de nka mo nyina mo mie no nyina mo de bi be ma bia obenya sa adwen no oni obati obehwe so obade jie odwuma konkan odwuma konkan utriti uyiri anti de wo kan say wo be ma no wo nsira so oba ni mu yeah ni so nti na wo bre it's not about enkwala no dabi o it is a wo treat oba ni na akoma to ni akola bia a third party obeba akọ akola bia a third party obeba akọ se onkola nyina nyame to nsafro mu nyina obesa wo foforo mo na no be wo oba thank you se ukunu to kwa abrochiri na otoka e shipika na mo na be friends onko yika no oba no ada na on friend man se mo ko yika no report mo na be twika no wa ha oba no be twi oba no ka no ono to e da bi e be man na de ba oba no na twi thank you se kwa no ko school a onu e no be twika no e de kwa na ko school nti wan ti na obere wo ho no ayo oba no ntia so man sika o de ma wan o de ma oba no na yire ko site na ko yes on kan je se fa ma oba da bi o de ma oba no onim o ye japade na o ka o fro oba ka je ne se japade we me ma munti na me yes japade we wo be ma no nyakubu be ku ntem SOMPA FM nyame be ku ntem wo ye japade na wo frɛ ayi na aka se wo ka che nkora ne se mo munti na me ye japade na wo yi oba ne free mu a nyame be ku ntem straight wọ́n sẹ́ ẹ̀mánu ọmọ wọ nyakubo bọ̀ọ̀mù special bi a adeɛ bi ọba bi ẹni nanu bɛka bi a ɛyɛ hɔ ɛnkyɛ ɛyɛ hɔ ɛyɛ adwuma paa asɛm a mi kɛ yi ɔbɛ bi de nanu adomi bɛrima bi ya obi wa kora wadomi ne kunu ampa o se bɛrima no nhwɛ nkwalaa no nyame ntua ne ka de bɛ nyame ntua ne ka afei deɛ bɛrima no nyɛ sika nhwɛ nkwalaa no onam na awo kasakasa na sɛ wo ɔbaa no wo yi so ano
Edia say bema no. What? It say bema no nya bi ma. Wa kuna wie because ene nyame ntua wo ka ene nyame ntua wo ka wo ka nyame ntua wo ka nyame ntua ka nyame so tua no bema na ka but at the same time no expect say bema no be ko ma wo bre nyame tua na ka ayeka Intino say onu obi yesi oba ko wade na ofaka ode ma bema no onye sika ode akofie sa asem we ye na nanom eno mo ka sa asem no ache anka be ya ye mmema no so ye be ko demonstration na ya fa ho adwe na ye nso ya sisa no because mema ye bre pa mo bre wo kan bibi se emema bre ba wo so ye bema wada roma eniema anase areas be die na koso ma brabo mu a eya konhomabo no na ema ma obra na se eyi oba no bed na dam so no nkwara ne bed na dam so no anase societal pressure so be ma de ese wutimi toka ese wutimi sifie be ma de mo pressure na himfa na mo pressure mo stress na free hen onim mema ye pressure no efifie ye pressure na efifie be ma bie ni ho a ondo na jire be ma bie ni ho nti yo ba na oba bi be ma be ka jira o se me de jai me ni kasa me ni na odi homa na ene ka de se ubo justify afa en fa so na afa nsa na se be ma waware na se o hia oba bi do ka se o me no me yire oboa na se o de ubo justify ena me ka no wo ho be ma bi ado na yire we say so okay e bi ye oba bi o se be ma ne baye o se me ne me yire ye jai ena onyimo hu ya se be ma ne yire nso nyim ye heat no efifie okay esa se be ma bie onim be ma wo ho ye ti so wo akomde na ye ni abiri be ma bie ni ho akomde na osire bezamina mele akomde mo nsire o de be ma bie no akomde na osire wo ho but se de ya ye dwen no e ma no mo dwen sa what is it now mami sha sem vira se be ma wo fifie wo esika de ato ho se ye na na ama ye hu se be ma na fifie ye anka ba to be fifie anka be ye masa abrochire e ma ni ho omusu ntade ntina se mema no ko ho a be ma de sika no ba so yibi but hade ese mema na ntina hade yesi mema na wo se wo hwe oba ntama heat na be gina yeso ati heat ni gumu so masa hu be ma no onam no kasa masa hwehwe na so ngo efie pressure no na make no heat you feel the heat what you be say e bia here pressure na so mo boa pressure stress mema no me fa say omo wuri ngina 80% e fie asem yes e ba ko mo pepa wo fie ya sumdwe nyina ye tie sompa enti na make no bema akomde ne pe na ne na abiri wo no ka ayi ekom no ye aduane kom ana ya sekom aduane kom wow ayase kom de se udidi me a na wojimi wow se udidi me a na wojimi and they say what did we one main intend there se oyiri eda ho kura se otumi goda se otumi goda ni chemia mia agoza to boss o to boss na wa se mete no wa to boss na ase oza to boss o beto boss o se be ma didi mia na ojimi eti wo ka enya ya se kom na o ka enu kom na ka be ma didi wi a na fe da na jire no be na grow date se akwala otisa akwala wo nti no se we fie djuma abedu fie oba ye no aduane ni ho no bedwa oho na edi hit ni ba no because ntina ya because sometimes unwo ban na da na oba emi nwie aduane na ase yi ada komde mo ada die na ese na komde wa twen ya mo ntimi nya fasting onim se fasting me Yesu Kristo akosa se mo kan de akosa jai so ba ye duane ni ngie akosa jai kom na de na se mani abre ase kasa ho kra na obu na se odum se makwa adwuma me ba me di wa bre enti no meka kire mema nyina se wo ye be ma wo so sua se na nu aduane eje sa unkwenso e wo so sua se na nu aduane because be ma bia e wo so se na nu aduane yes because unkwenso because we be fie na o yirim ba ya nkula de wo fie
enye de bia anwamo nko a because no no me nkura na pon school oba ya anwamo omede anwamo sa nanka onum se na enu ankwan a oba bon sa na nkura na atafre powerful wow eya na ba na kebe be mo se oba nu e bin be mo so nu e bin sakasa no mo jaka oba your responsibility e wo fie se una wo ye mame nti wo hye se duane wo bon se wo kunu no ma obi a wo duane a you take care of the family. They say Proverbs 31 woman na come ni obi ofi. Yes, me na no aduane a me na na last person odidi. Eso obi adidi awie na nsa. Obi bia. But no remember a man is mo yesa mo di kun omo da bia e ma de mo sacrifice you now so this okru ni di o man ni di anso ni di da bia mo didi awie tre bi kwa na oba na aduane ne kwa na bia nka. Omo se no so ba sa na ma. Se me ban didi ye kwa me medidi. Wo di wo be ma no. Yeah, medidi. Se me bandidi ya medidi ba ye de this e medidi ansa na edidi o baby yes enu nti na wo your bad time no bad time na say ne say enu nti na wo your bad time no okay what I say e was so hwe bad time no so hwe ma wo badidi ansa wo didi ba me to me hwe ma me didi ansa me na wo say me didi first because me na me ye king e wo fie una ampa o ya king be be supposed to treat in the kin way we there as mo ga maka ise bre bi na ye nyina ye free adwuma me nim kru nyina bedue na banku ni nkruma wo ho na mekoche fish bi na so misane feed kitwa no wa she kitwa no so nim na dia ni di man ya o ma na kwase ewra SOMPA FM o jesi o kota me dia because o say obetumi asoro anopa be me ni sika kra na no diniti enum e wo say o so disika be ku fie wa ko du fie we sika de ato ho ade achi pe wo bi o so yi nti da krupo ni wa oba no meka say daddy e no yi nti mi so meyi de bi ensi mini abema bi o so be president ya obe ATM for akoma bona yesi akoma jese hye wo kon ye ku akosa ye breo ampade okay de me no ya nti se bema e ma ni bi su ti modin o eti se wo kunu eti wo kasa ne kra we die papa we die ne kru ye mame ma ho hen ha o wo bitimi frɛ ni kunu se an gas na san ye twen ye twen akosia yes metumi na baby o na ya frɛ me wo fie se light asan me can we dwa na baby me we ya wo frɛ me here it was so there ko to mba betia asa no enye ko no wa ho nti mama bed bi nyina abegubu so nanka light here ya na wakotobi gas isan ya nanka na ukuru na mawana ga ayi na me fraka cho se gas na santi se ne me momo na me fankotobi nanka gas asan na so afilie si ho be ma bre o ampa mema brepa ye bi school kwan yi masa obi wa school fees bed ni na gunu so to be honest say when you oba oboa wo kakra mu odin emano bibiri na eboa mema no okay ene die manka Matthias ye bibiri na eboa mema no obebi obeboa be me bia no mefa ne say aware no onim bibi opesa aware no koduru okay anse no ba beboa bema no onim bibi opesa aware no koduru okay but obi so wa oni saadwen no oni asadwen ni aware no ko ni vision bia debi odi won tin hot so just by say oni na wo ba ko na wo menu fa ho ono de ne hye mani hye no masa unhwe na masa fa wasem na but aware no kwan wa ma worry for 20 years wow me see me kire wo neme wo mu a me boss ba ku bi ka kire me say maza o niska ogwagware o niska ogwagware me mpo majai ma ye wedi so wo da me ye wedi me say ai ase me ri wa brichiri nso maja no wow because pressure no so me so daddy say wo de o esro fi na esro me fie nti eto me bia you need to absorb the heat bema no obade ne ba you need to absorb it say ne be ya be ma pressure na ba down atimi aba na wo kan sem bi a very powerful pa fa oba bi wo ho a
Oni vision bi ama ware sa ware we yaba ye betema ma ware na konkan enti no edru bra wontimi nhwe ne biemo he me say police officer Mr. Black memebre ibibre o semni o send me message o ka kire me say na yire eton ne ma okope bosia ma no so mfanye oba ne skana hye asan kope bosia nti ama ne salary ne krade eba no eye ketua bi oba no sa koye biemu a ne skana hye nti ama sese bosume so a wo oba na sese wonfa bi ma eno no so bosume so a de eba no nti oba no se ontimi nhwe no nti osori na wasiesie no no apie se me ko be ma foforo yes hey wonim se me hu dwirim na me nti bi da I say en se wo se wontimi nhwe me nti wontimi nhwe me there was but e me sika na me de ko bo bosia ma won de wo de ye no wanti ti wo hu me mo bompo e bi o se de fano o se wontimi nhwe no nti fano osori na wasiesie oba warefo no de bag asan ne kon fa hu ne yapa wo mu ne yapa twa ensu mu se obama you need we dodge eya se come so no de aka ho pa onene na eya se come no de aka ho ndi bom se bema e wo yire nso no wo mpena so oni mpena bema tumi so efini fie no watu ne ka no kwa shawo aw I'm telling you aw no kwa shawo but unti ase won oba no ne ti no oba ne mani fire o mani mbo tonga no na sade no sa mpemu agro no especially say bema no ho kire na me say sa mpemu agro no eboa ye mi no most de eboa ma pa AKOSUA chiro ene de to enche e ma betua mema sika say ye ni omunda patcho de to SOMPA FM we oba na say you understand the meaning of sex if you understand it na say wunya mema you pay someone to sleep with you as I say the benefit of sex a benefit more akwamezo yes what he says when if you know what he said oba ne bema eka ohyiemu a oba ne wuda what he be that but what he said bema ne wu ai mema na omu wu ne de ndi atnante mo kro hini bi yes one ne girlfriend ko she wuto so adenti na bema ne wu because endro a mema no yenu obebi bema wo ho a okoshe oba the first time obenu medru say Augustine hu say ne be ya obeko longe ni na sa longe no no refi say ne ka no tai wa senye ntebe ja wakwam eni sa ewunu but say no ba be tietie mu obeye den hwe enye no da osore ogina wo fit na mema mo bo ye mobo che azore dem kura ye mobo enya won say nya oba so obehu mobo de a won say emanu adena ko say oba de ne huma be ma ase wo ye ne favor we ye favor na wo ye me eno nti na e ka wadwuma ho kitchen ene ya se kom de eno ka wadwuma ho efi ase ka ho ye ya nice ehun say ye man ye receivers enti no enti ye your favor no because wo na ukuta japade na apa ba bi di egu me na me store no na say me o fridge wo ho ene ye fa ko she fridge no say me o fridge wo ho AKOSUA kwani ni fridge no AKOSUA me o fridge want me ko wa ni fridge na me ade no me ma fa mi nsuo me di show fridge no say fesu kakra ma me me ma no enti ye favor na me yo ye favor na o de ye me ye favor na me yo no ntina me no eno ntina me no ti me no ti no eno ntina ma to ka ma ntuma atwe me da ma wo no a na me say fine ntina wo mo ware ye na ndie meti ase enti mo ware ye dia nso mo nye ndie omunye ayase komatri modern de enyemo no mukuye be matimi sori ne yide so eko washroom ekoye masturbation ampa ndie momi enya ize o to be na wo bom mema na issue ne so pa say be ma waware no so ne yire da na yire so ma ne nana wakoshe bathroom no ye masturbation yes I'm telling you ya tibi mema bre o ampa but ye nu bia ye be kan asem e dia man oyira na jono akọ yiro na oyira deny wo sex ebiesi mi ebiesi da wani su briu
anopa me feel na eno zo mommy chale mama tuto nga back we o zo master cobra am say chale ade ye pa se na de pa man tuto nga we de o se o mu de cobra o de ha adwin de cobra asa pana fon me na me koy me ko ni na ma dwan e say obi a ye dade na so ame oh akoza me sire me ka me libra say oh akoza me sire me ka me libra say because an open ka unya ya ka ope e ka wajiri mu be da o fine ma bi be sha ba say wa for my stephen driver no enti o ka say kokoko na akra o ha dwendo o kobra ko ba fe de wo nam na say meni wuye say ye di efie nyina de aso ame akosia o say nkomo no man komo ni me man komo na ye de me ti de okay patinka obani nya ho brasie na nka bibia anka adwene mu ka oba adwuma no asa kula ya wunu fufu entina mema me ne wo mu ye adwuma entina be na bie mu na mu na yi safi de wo enti ebi mo ada se mu na no e wo bebie fi o tia no mpacho na ho te se yeah e wo bebie fi o every fie ya wona pampam every fie me say mema ye how e me no pe esuru de ena ase wo de enu pe eni how it is oba no ebi a oma enum kom de wo sama ya se kom de ni wo kun owie okra owie o enu de veno killing me softly no okun ida bla godim enkomo me de beto aso ekuada mamema mamema tiefo mrem na memma o mumrem na de wo bie ma no ani ye bebre ye ho ase ahye nyame tumi ase professor Bochisi asema wo kanyina ye nokre yo wo se de wo kanyina wo se wo kamema na sema mo mo awie yi wo kamema na sema mo mo awie pa eti imagine se so fuko preach anopa na wo ka che na ide se na wo fini anopa wo assignment no wo ja sorry dem no wo de abufu esa sorry ma no akosia me fa say pastor bi obegina pulpit obe preach bobo say SCC so no anopa na oba no watuto nga ansa oba enti no one quotation body remfi ni rebi bia be ko kama basa anopa no oba ne ha no debi esa message na fa not obetimi akobo Psalm 48 na wako kan Psalm 52 the amount ni remfi because that pressure no ube kofi de na efe say be mo wakoduma obedu fie no na oyira ye aduane odo say tale ebani ni udi wa mo weduane udi wie bia wo so be kofi no watwa kakra nti obedu fie no na list na tale na woni agi odu fie duane wo ho udi wie na afede wakore say wa say wosi ho na hwe TV afede ne ba otim say e wo say ye kompemu a me ma pressure wo so oba no ma weduane chi oba no ma weduane di oba ma weduane na enam bebre wo mu a oba no odebu be oba ma weduane na nam wo bebre odebu be na se wa odinso anka wo so a odebu be inso kan wo so odebu be yes oba serve o eti se be ma no bu ne ba wo te ase o te ase oba serve o eti be otum se 7 we dey unique is be o ka be da kire o se ade na wo de no memma wadwe kan kire so ko abeda wo o se wu yes anu de oba ne ka kire se wa ka kire o me nye wadwe se ko abeda wo because menga say me gina kra ma say me ya but kra no wa nti na me view no didi wie na face me ho unim ni aka na ade na isi bebresi bu didi wie na moto nkomu hwa nkromu de bi o se o pese bema na didi amia bema bo ejuma ye man de duane mani mi ye man de duane mani mi wow obeye ne ho se ne be ya obo ejuma ne wi a de na ka do obetu aso okay be wada no na odidi o ya keke edidi no o ma ne didi bia banku no o ma ne didi no ame aburo so ene wo bedaja o na krama ne di mi a so beda kramai edidi mia ade asa obeda asa ntina umma be me aduane na be ma ni mia me ma ni nsuo onu nsuo obeda
nti na make chire say o ma we de na say nsu anka ho a o pa chire wo say menna obese o mu yedu nti menna odi onnu so say obeda nti odi wa men kakra na wonya fa hange ho yes if say wo adwuma ye odi number bre ka ho a enu so wasi chire asije ni say wo say oba save no odi enam no gu fufu no so ana omoni so a odi gu na pempem a odi gu nche a oba che o say sika no na oyiye una oyi sika no odi gu so a o chere o say me na me to nam no me na me to e nti no wudi no wudi wi a ba ye hu adwuma enu ti no dragu na pempem no ba wudi na to ye no odi be gu nchen oh daddy wudi ne ni o hwe nchen am say chicken ba ko bi da nchen enu kura boss enye chicken na e kpala ma odi gu na pampam na nam ni hihemu a na so send you message wa oni me say sika wo yi na ntimi to sa na mo ntimi mo sa akoma na ntimi nya sa adu be ntimi nya sa adwuma no nti wa abube nti didi wie na didi wie na sa ma ne so kan ho a ena se ogoda wo ena o ma ne nda wo o ma ne nda nti e ma no ye be siro mo ye be fie a omu susu omu suso yeso o yen krokro mo omu suso yeso na feel like a king e wo feel na ye bre o bre akosa ye bre o ampa ye po bia ma ya kara asem da kire no so ye nya munya hwe asofo wuchiri na wan obo na amane osofo nya asem ahwan obo na wan o ka kire Yesu ampa akwada pesika ahwan obisa no oba ne parents o thank you obisa ne mama a na wanya mana na obisa ne papa papa nya mana ba mis ba ku be fa oba hie sika wan che na oba okone kunu be mo so hie sika wan obisa no iso ko Yesu o nti yeni da so eni Yesu muni obi a mo ka ba se ma kire no yeni da so ni Yesu me ba jam 5 minutes bi me ma nipa mienu bi mre ma 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 enti yemfa line 1 line na article 0260196064 and 0260196065 hello meme na me pa che fra wo say akwasi yo akwasi ama radio volume na man from kakra na o kasa ye tie ne Mr Black etwetwe nkomo parties ya mema ene ma mo fam nyame yadoma mande ono an personal life ne ma wo fam ye bedi hu nkomo ukuada mi tie wadwe nkyere fa ho acho se anin sem no kan wo ne ya adwene pa wo fo so mo bre ho ayase komono enkankan ayase komono mo bre na waware Mateo de me da se o se one Mr Black ya adwene papa hello Auntie AKOSUA be na me pa che from say I'm patron teacher mo oni we tiefo na etiefo juso Auntie AKOSUA me ni be ma no aka sempa ifa di mema ye blow okay di ya homa tia wo pese wo bie dia na oba de ne ho kam wo 42 million of patron register tiefo mo fanchem wo be ma 2 million sa oba ne de eni sande no ahomache no abi a mo pese mo komo yire no ho no a obo makweme se ha mo papa when and a bunch of but to bend the Bema to an you obey I say obey you. It's a obey you be cassa who cran answer, Nipanacran who you were he. Oh, yeah, and also I say we need the Pacasa, but it's not what you will do. A foot to Bena Bema or Bawari phobia would you. Oh, about the I say almost a Bema or Bawaro, now I don't know Mexico.
say would you come say so about one China will be a BB man now to me fire. Then ever also them and I don't so the amount. One component on why we the amount. No free pay the amount. Mate Bemena Medasipa 0260196064 0260196065. Hello. Me pa tue frozen na free here. Yo ashalaja SOMPA yankwe. Yenina ye tie SOMPA. Ejina wo nko a wo so onwene wo ho aw enye na sem mesra wo se mema wabamu mu wo ho man no mom enhye wo den na fa ye adwumaden wate na esre nya me se wo nhye wo adwuma so na ma watimi anya bi ahwefie anya bi nso asie why mate me da sipi memfa mienu bi na afi memfa nwie hello yo bla me ba try from sana free he me tre kodum me omo freni adlu yo papa yeti o SOMPA FM ato me tre achiao ana me se me ka kire yakopon sepo na juma de oye no yakopon ma na ojuma no ko wanim amen yakopon buwa amen o akwala no wazi me 100 cedi te wo be simi niema ana mi di sika na ma no ana wodi sika na akoma bema ana bema ko dinu ana 100 cedi no amfa ma me die mu wa simi niema su mi su me ba kodum no me film na me bai mi ni kapre ana obi kenta ma se me fa min didi ana wo be die wan simi niema no nti wa ko disika no me na me ti ona kom de mi no enne me nko we we die wasami die obi a wagi ni sika se odikosi ni niema enna oso oba na de akoma be ma foforo ma me mfa de otwato na story na very interesting actually na 0260196064 enna 0260196065 em se me be no aye be kura nti me nkona me ma Mr Black enna ye di nkoma afa me mfa last one no ho hello hello me ba twa frozen na free he yo Kobi yankwai una otwato ya dasi medasi ya dasi se wasua bibi afri mu pi memfa de otwato we de nam si de otwato but nipa na bana Mr. Bochi 3 minutes bi de anya hwe hello me ba che from South Africa good afternoon Pato medicating Ablekuma Paradise yo Ablekuma Paradise SOMPA yankwai yes Pato ye papa ni kadie na mesi na ya die pa okasa pa yo kani SOMPA FM ye ko tu wa mababo no ana mimi kama fo info oba tu mini na wa horo mo obo me kasa kra obo me so enne wa dam ya free de ya mini na da no ko da we and from the 3 years in Katan. Why in our country? Why now be country? Oh,
let me Danny and friend you or them. Let me say last me friend Rapuna. You can mean that I say me to me back because me need to go for our Bible family. Oh, say when in Natian, when in Natian answer still. Say when in Nati. Oh, she. The befa number near fro. Need you say they say Abrabona kwa ma fede ne nikwa so oba na bibia ne no obo na sum. Onene na oni obia wo kana Mr Black ne wa beka mema na semo. Mommy, and they will become Wednesday. Na me ne wadi wa brabo mu personally. Wabe also onu obi a wo ka kire. Zemi sama fobo. Onim de bia ya na me ka say radio juma no. Yeah. E broad what I say na obi wo ho a omo pie nkwa bonzen ko ya bia but me was straight no so. Nti minim ne ko so grounds. E ko so form. Minim e ko so form. Chale obet me yin se bona ne kunu asum. Hey. Utitei. But untimi kasa. No waji ni ku we da show. Would se se be ma yin se wo ba so pe. Ye bechiwo. E bechiwo. But wo be ma no so kwa wo fere so be ko police station wo ira bo waso. Nti na se be asem to be ma na ya ka che nyame. Je mu de ye mo fa Yesu adamfo. Na ye bre. Mr Black, mami ma unfa wasem nyame ya do me bre na so uku ada beto so na. Who make a very critical point to be say and yema mu say ema nkwala aware emema a very powerful baby e wono osisi amayani amere baby say de niema si kono yame yadoma ukoda na ebedi hu nkomo na be ma bi tie wode nkranhye na wode be ma no fi say emema omo frɛ no omo nyina so omo ne wo yaje na waka omo asema mo omo a nanum kom ene ayase kom waware o oba akon mo bedru fie na aduane ne ho besina no be ma bi frɛ me wo ye muslim asema futu me ampa a meka che be ma bi so nkwa ware bi nka ho no na me hu se mo ya ana me se wo de wo ye muslim me pa cho ware bi ka ho ewi se wo ye muslim ntimra na ma wo kwan dwumadi a oba no okonsuo se odako ntimi ankonsuo na oba na kwese ono nkwa na de na odi adware no ano nkwa na dua no ne ba ono ne baba no odi na be ma ne da ho na kom de no ensam chese I want to say, be a Christian. I believe in one man, one woman. But also a Muslim. But the Obana ye no worry become worry bako kahun. Because we are Muslim medium ranan shishene ma ukwansa. Na Obana obey study. Because nitima ye dabruso to the level say when na oba ko huma wonu aduane wo tete no wo pie omrana namfofo gudam otu kwan okoso oba aduane bebre na ode aba na aduane ne gugu fam ba ono no a edisi ho abia wo twa no ho ama na obefa aduane na di okun kra eto from na mbus osim anti me ye muslim but my worry christian onim de na me ya ne so obi anko ye muslim a wa worry christoni anka christoni ni mo beba brabo papa no dia convert no ama wa baba ye christoni no onu momu na chese me kwa kansa oye kremoni na wa worry christoni no na oba nem sa anko oba we pa anka so obese so winning dwumadie seye anka obetimi du suban papa awin sa bema we e dia ma Yesu Kristo it's already 1 Peter chapter 3 o se musuban papa na nka be wo mom na wo ware obaba ko kan na mpa e bo amebo ma wo se nyame nhire bodwuma so na nyeska na fa ware obaba ko kan ho na koda ba bia wasum bejo na ebasa obeye study because obaby wa bibi se mpusunu a na aye jimisem nkwala because obaby wa bibi se mpusunu a na aye jimisem nkwala sem eni ade eti enne ye kama ne de da chi ebesa kama ema ne de eti ebesre sa yemfa nyansa nante wa wore mtibesa black for asem etwa to ma ye that's it mommy that's it ene ejuma pa wo ye onim me de kan baby say aware ebe ye ni nyina no bebe na gina asofo SOMPA FM because e ma no eji asofo de to the sense say ne kuru ka bebe kura umfa bibia papa say